Dobrodošli na naš YouTube kanal gdje ćemo prikazati najnovije tehnike brendiranja na tekstilu. Hvala vam što gledate naš najnoviji video. Usled mnogo interesovanja prikazanih za izradu veza na tekstilu, majicama i duksevima, danas smo odlučili da vam prikažemo ceo proces izrade mašinskog veza, od početka pa do kraja. Hajde da počnemo. Za izradu dizajna mi koristimo softver pod nazivom Corel. On nam pruža mogućnost izrade kvalitetnog vektorskog fajla koji nam služi za kasniju izradu programa za vez. Da bi vidjeli kako će dizajn izgledati, pravimo teget podlogu koja nam simulira podlogu za vez. Kada završimo dizajn, isti čuvamo kao apps file koji će nam poslužiti za dalji rad u softveru za vez. Za izradu programa za vez koristimo Tajimin softver koji nam pruža sve potrebne alate. Otvaramo novi dokument i importujemo izrađeni dizajn. Možete primetiti da ga program sam prepoznaje kao vektorski format, čime nam ostavlja mogućnost da mi sami uz pomoć alata definišemo sve potrebne elemente, kao što su gustina, debljina veza, kao i sam smer konca. Svaki objekat mi definišemo kako će biti urađen. Najbitnije kod izrade programa za vez je obratiti pažnju na same detalje, jer ipak od detalja sve zavisi. Nakon same izrade programa za vez, pristupamo postavljanju predmeta koji se veze u specijalno izrađene kalupe po našem zahtevu, čime dobijemo da na svakom artiklu imamo istu poziciju veza.
Zatim podešavamo samu mašinu, redosled konca, poziciju mašine sprem kalupa, brzinu izrade, kao i ostale potrebne parametre. Krećemo. Eto, pored prikazanog videa, svi moraju da znaju da je najlakše kupiti mašinu i misliti kako će mašina da radi ceo vez sam od sebe. Ali nije tako. Da bismo dobili kvalitetan vez, potrebno je mnogo učenja od programa, izrade samog programa za vez, učenja koji je najbolji konac, kako naštelovati mašinu. Ako vam se svideo ovaj video, lajkujte, šerujte i pretplatite se na naš kanal. Vidimo se opet.